una baba no aduane ma me he oba o de bia ba no aduane wudi de wo pe wo kase mbokra no wone nafofo bi kura nim say salad ye wone ye Mr Ben na ye dey e twempra e salad say aduane wo wi aduane o enti na bi didi utimi say order hosted de na body de but eye teacher ni back door de wudi wa tantwie because teacher ni yere ye dey ni ho wodi je dey do tantwie do manyam baako is allergy o number ya mo ko hospital e won say mo ko na mo so wa mo ko do ewumienu nti ase sesa ewumienu nti ase nti no na me kasa kwada oba so ne twempra obeya mo aye di obeso ye bia de boni na problem ba na obo se de obe prove innocent ye ka hwe ka no je hodi na se obe ma na de na da be so because we say ade ne ba ye no oba akwala no antimi akoka nkyere ne na wofo anko report say na wa bona no una atumo ka say na teacher ni na ye no anka hu teacher ni no ofa poti kwan no ko sie na aye sufo no hu ye teacher so oba na okunu oma kam ho adwen bom say yenye wei ni yenkata tie kura na aye nuguasa ye dai aha na teacher fo no so no bia na say wani ma de enso do eba na wotwere sen yen say de wu ye ni so hu say de o vandalize aye teacher ni ho ne fan nyina sele fa nyina ma say no we ashikas ne niam ma bo glasses ahodo wo nyina and several as deterrent to other aye teacher for mu ye bi e wo sumase teacher for bebre teacher ni ba ko ano no de a popular de e bi dia so they don't kitchen stew no ejale akonya no awesome akwada was wo no wu ba ko so a ogofa akwada wo lab no ono se internet no ono kwada danka oye youthful guy youthful is a brand ko betime adwuma no kwada da ache so no kwa be pacho afi kwada wo se afi efa no kwa kras o de kras na so kwada ki nyina di o de ka be bod tojo a school for so mu tria se school for tria wo mu don be ai Collins microphone bi mo shi Collins school ai Collins school agogo et say o ba bia say teacher school for so bi e bia si course pain but yes be et school for tira if say no cry say the work can say ya allege no say yemfa ne say yampa headmaster ne akura teacher we ni say we be school mu ho ano mbanyem say ba ne say ta because so much say headmaster ne ejakama okono no aduane ama no okohwe da ohuru ne akura so ejale no ohuru no mamu no aduane ma no okoto no osole no okoto no osole dia o ba o password obi ama o kwesi one no ko are che o achekwe okuna nkra ne nkra body so ono ba so onim de ode ono obaro the school na tade e no school for tade na she no de bewura ho but owura ho wie no waye no agu on ma hye dia mo se wanya akwada no gina ho woni se ni twempra nanka ekosi sen a nyinse babu nya ba kope because se akwada sebi oni bi da ya teacher ni ayene sa no bukura no enke eka fazi kwa ka bia kwa da so kwa be paapai ana se ehu woni mu na ni wakɔhɛ wo ye do so bia paapai me de se by age ni ntitam de me de kan sa se be paapai hwɛ de me ka amna be si ni se wono no teacher ni no e bia akwada teacher ni bukura no so kura no e yakwada ne fine o ma akere paper se atumma no e bia de bia o ma ne twoponi uni mie ko school ntika na de man bra na awerɛho na awerɛho nti mi nua ayi akosu sei no wo USA enti ko no sei no o we panim bia o be uru bi boy gate mu na ko bia na ko mi nua ba no a big man for be hwe no a wonti bi ka hwe because that school choponi no enso no what you say eti wo hu eti sa headmaster for no ono no de bi adwoa una ba be no aduane ma me he o de bi ba no aduane wudi de wo pe wo ka say mbokra no one nafofo bi kura nim say salad ye one ye Mr Ben na ye dey e twempra e salad say aduane wo wi aduane o enti na bi didi utimi say order hosted de na body de but eye teacher ni back door de wudi wa tantwie because teacher ni yere ye dey ni ho wo teacher ni do tantwie do manyam baako is allergy o number ya mo ko hospital e won say mo ko na mo so wa mo ko ewumienu nti ase sesa ewumienu nti ase nti no na me kasa kwada oba so ne twempra obeya mo aye di obeso ye bia de boni na problem ba
na obo se fe de obe prove innocent you can no jehodi na se obe ma na de na da be so because who say ade ne ba no oba akwala no antimi akoka nkyere ne na wofo anko report say na wabona no una atumo say na teacher ni na ye no anka hu teacher ni no ofa koti kwan no okosie na aye sufo no hu ye teacher say oba no okunu oma kam ho adwen bom say yenye wei ni yenkata tie kura na ayi nuguasa ye dai aha na teacher fo no so no bia na say wani ma de enso do eba na wotwere sen yen say de wuye ni so hu say de ma vandalize any amuzupi oba mu wote pampan bone ewom ensuo bi fifiri mu ba etoda emu ekeka odra ebeboa any amuzupi ewo pharmacy ni herbal shops nyine teacher fo bebre teacher ni ba kwa no de pipi pictures who ya pabene ankasa de no kitchen stew no na uko obeda jale akunya no awesome ewa akunya yimu yeti nyina akomatia lab no esro ono je interdit no ya ensese eye okuya adeso gaya you choose a brand which may you want to buy so see abepacho afeko do say na e fa ko class o de class se so ko de ki nyina ki o de ka be todwe class ana ba ko do obu students na ni ono so abraju medie so abraju medie e di bro adwo da ko se fiada 1 p.m. to 3 p.m. e wa Adum TV any Ishira FM so o see obu according to security on the kasa say yes o makotu bibisa o de akọ mortuary a chembe mu investigation no money cut na so no be menua dada no anti se bibisa wo mu and suffer for bata jack we chemu ankuna be company limited and this suffer for akra de se okasusa akra no e de se okasusa obinya yes ani bia betu so bo so nya se me ye nyira ye ma ye video screen obinya yes me ka amana be se akwara bi se kwa no school from time of you no hangover the ma kwa say so chef head not what say head but you and kwa three say you so say o na ka say me come in ya me come back of course me kwa na nkura na ba me say de o mo do tina na e so ma me de so ko ba kwa wa bre e so person o che so no o che me de so ko ba kwa wa bre o che what's up so no nim biase no adu do ma wo se ma bre ma bre school for so mu tuya se school for tuya don't be college me go for me she college school ayi college school agogo et say o baby as teacher school for so mu dey support to pay but yes we school for tuya no ti u kasa tia konfo ya bia sanya owu ana ya nim kwa konfo ya bi onfanya midin emapo ono ana sese nke friend say onyame nipa ko na so ya onye affordable by force onkasa tonku toy omaloto number onye fasika bejiska obi a pese onye sikani no ya onye nipa di onu pe a wo baba ya mamre no manya sikani masai so ma da se ya fasika bejiska wo di mamu na ni manya ana banya no fomo wo da so na so ejale no wo no sole anasa wo ba wo dia anasa atu atufa na ya na koda anasa honama ni ya ya na koda wo so do matete wo disra to ada ko na wo do na so no ba do ni o de ono ti wo ta no e bebu abo wa ta de se no fu ta de ne se no but owura ho wi no wa yi mu obi ma se fie dia mo se onya kwa abuna sama wo kwa wo nsani fa so ba wo nsabo kum so na fa na homa to ko so 0243133535 and 0557667510. Yeah, teacher ni ayi sa no kwa nke pipi pictures we ya pabene ankasa na so ko be papa yi ana say ehu ni mu ni wakore we dey so be papa ya say by me 104.5 ya ka ana be say say wo no teacher ni e bia ka na teacher ni bi kwa no so kwa no 104.5 now la hunti mi nua no mi nua ayi akọ sese no US and the new say no o pe ni bia 4.5 na ko bia na ko mi nua ma no big bag for no ti ka because that school chopon no enso no what I say it wo hu it say headmaster for no ono no de bi adwa una ba be no aduane ma me
yɛda mo ase yasaba enhyɛ ne 104.5 wiase mu nsɛm ana yɛde ɛbrɛ mu yi sɛde mede kaka kyerɛ wo no evangelist akwada nyame ɛwɔ efiase na sɛde mede kaka en sɛ ɔse ɔmo yi sika nyina radio so sɛ de mame sɛ de ma ho nyina ɔmo yɛ azan ɛnyɛ no kore da biara da bosum bia no wo tumi so obetuma yi sika de aba wo ana sɛ wo no wo so kom do sika nye enti no obabua wa ma wo nya sika ana sɛ o tumi bi o tumi commande e ma sika ba tumi tisa sɛ na oh ne sɛ de we de fie ma fie de nke hu bebre o amafo yi sika ebi yi watch ebi yi spray even ebi kura commande yi bible kura san de ba e ofie ya ye de bible bre what Israel fam de mo bible do da fie ha de wanya fa kura hey man foforo man bible foforo man bible o posa ha ba ne sei sa bom pro kai bible mu no dwan o mu ni tumia e den na sa na ma we o mu tumi ye evangelist akwada jame madwe mejo so panika na ho ye de Kristo adawro mabonsam na ebre ye de nyame adom ye ho ye vaje ceremony edion nyame na ye sa adentia se Yesu ko na chirija asempakafo enti wo ma ye tumi ni nti ene de ye nyame adwuma no edion na evangelist o free na ba ne ene de me free medoma ehwa medoma kumase ya mpachai okay kumase ya na mo okay umfie de se de ende hu yi David na yenko asema ya da ho no no yebisa se ye kase sikadru ho ana yedie bia no ebeba agise nyame nko ana bitimma ni pedi yi ana yo wodi mechia mahwefo ne motiefo ene obia sabre ware na so etie nhyira FM menkora asofo azaya nom ne commander nom me ho kane so ofia otie me na dia meka ne se sikadro ho so because sikadro ni wa oboa sikadro ho ba sikadro bonsamo bonfana de nchekwa obema sikadro na de ogie firi ho no eya dia emodu eche de ode bre wo no che de me pani sika enya de ono opa firi me ho ne hia me okay it one so ma sikadro on say enkofo bebreti mba yese mi sikadro no me de akukọ na eye me de akọ na mo wo be yese wa akukọ de say yese mba akọ de minkum nipa but udu ti ko wura pe obeju nipa udu sikadro bia no abonsam ya onfa nipa na eye evangelist we nyina da bia mo ka wontu mu ntimi improve ma enya obia se me de me offer se me nua bae na we no kra me de nam de ko jisika emre ma no na mo de ka emre bi ni proof bia emre bi wo de mebo ne de sofo kira bosom okobu abosom da bi na nipa timienu na da funda kam si ho that time na say one TV station bi na no use no nya me TV station kura so eti ma otwe Ghana fo adwene nyina ba so se akomfo adwuma o mu ye ni na ma me kasem me koye program takrade me kodru takrade ade chi ye na program no ye 2 weeks program ade chi ye na mte ne se me samre kumase me samra program ame koye 2 weeks wa me kachira me masofo ne se mumiensa nkokumase ye ba ye bedru ekwabu krobi ye fro takwansayem na asa me drive na me ye dro na asa menikum timdro na mpake ka na me se me kope liquid bi na manom na me de atoa so me si fo ma na mti se o mu ye obi atwu biti ye be kro no so baby o maduadua enua ya o mu bɔ nsuo de ye roba yi ye ha ye ba ye hia ga bi otumirika kakra no anante ba no kra polythene bag eti ye ti so obi atwu biti na me ka kire asofo am no nam se ene be sa akoye hia no etire ne kura no ti me dane me ka ani na boys mi no wokro mo be foro ka ho
etiese na ye kokyere no na etire no ene de kura no nipati no ne zikagum dabi enipati no ɔse konfo bi na ɛse onkotwa tire ne mra obani enipa ho akwa konfo na adi o na sɛ dede bia mo ya na mo de ahyɛ konfo nso asofo e bebre nso mo so mo yusu sofo a obetwa sɛ tire no ɔde kɔma hwan obetwa di papas nyame nye bonsam na adi eti sofo bia yɛ saa edi sofo no wafa ba wɔno ankasa no ɔsom bonsam ɔsom abosom wagigi no no ɔde yɛ na ade na me akoda nyame me gyina hɔ yi me ntwa tire me mfa ni papas enkoyɛ hwee because me nyankopɔn no ɔnye saa nneɛma no eti akomfo na gye saa nneɛma no eti obi obetwa di pati obekum ni pa bia no ɔde kɔma akomfo eti sikaduro no so wɔde akokɔ mogya ɛde wo hyase a one day ɔno so wɔpa ɔbɛka sɛ oba no wɔgye oba wo pɛ na asɛm wo yira ne bi kura me ka sɛ bi kura wo yiri no be mienu na amiensa ba de wo dɔ no a wo pɛ na sɛ ɔgye wade e bɛ hyew bonsam ti don't enter yesu kasɛm bi ɔso oyufo ne ma gisu obewia no okum no wasɛn so ɛno nti na yesu kristo ba sɛ ɔba no waba no aba hwɛ de wa frɛ sɛ mo eti bonsam no wɔyɛ destroyer ɔboa wo one day ɔbɛ 7 months ɔbɛgye ade kɛse afiri hɔ so eti ɔpɛni sikaduro hɔ bɛ sikaduro ɛnyɛ deɛ wɔn ti tv so bra oba yɛ utia 6 million yɛbɛma 3 billion yɛbɛyɛ say na sɛ akɔ bi bɛtɔ me kɛyɛtia osu obi ka kyerɛ sɛ ɔmɛdɔn yɛfrɛ sɛ ɔkɔto sɛdeɛ ɛwɔ buru baabi ɔkɔyɛ 42 million yagye adi yɛ ama ne kaprɛ na ne sika ɛwɔ no ho obeduru kejetia asa ɔkɔ takwa ɛna ɔde mirika ba me hɔ ɔba me hɔ ɔkyirikyiri mu no na kyerɛ sɛ akwa na wɔkɔ no hɔ no na me sɛ wɔmfa akwa no nɔmba ma me di akwa no nɔmba me fra akwa no so di matam yie ɔkeka bi kyerɛ me o keka bi kyerɛ me yie ba na no ya na mate sɛ gado wawu na no ya yɛsi yɛfrɛ no hwan memo bi ha oyɛ sikaduro na sɛ oyɛ sikaduro na wawu na no ya na nkɔfoɔ sɛ gas nkɔfoɔ sɛ agrada nkɔfoɔ sɛ deɛn wawu so di ɔbɛni bonsam ɔno ankasa bɛyusu ba obeyi wase atwedeɛ obɛyɛ mɔbɔ ti bonsam wo hɔ no wɔmfa na de nkyɛ kwa enti akomfo bebrebe gu Ghana ha omu nyina preach sɛ momra wo yare amane kodana bayi bi haw brane ma ho ban be die duro sɛ be ya bayifo bi ntimi nyawo atofo nsusumo sumo de a mo ye nyina no ɛyɛ saa ne ema no a bupa ho bamba nyame ya wa wonwo wa oyefunu ya bonsunsun fam ya tosunsun ya de ama wo enu ho abra na mo nyina mo boy mo kɔ asɔre de mu a mo bɔ mpaye de osoro jan osoro grante osoro mpia ne ne ma awurade fa gina machi obi nsusu akɔ baabi wono nsusu nya bambo bi sunsun bɔne bi entimi mfa ni bɔne ma mesɛ no a de he na ɛbɔne obani hwɛ de meka ne sɛ bonsam onsayare adana bonsam Ghana fo nyina ntie komfo onsayare bonsam bitima sayare eja o change yare exchange asem we obia the whole Ghana obia ntie de ye okay the ntie America ne sɛ yare no ɛyɛ honhom ɛna efiri bonsam hɔ ɛna aba eti komfo no betima frɛ yare no na wode ahokyera bɛhyɛ ho eti bɛyɛ wo adwene sɛ me yare yɛ komfo na ɛsa me yare eti ma ho kyerɛ yi me kwa obɛboa me eti da bia na wote bonsam anim bonsam wa maso obɛboa nipo bonsam ti na mka kyerɛ sɛ oboa wo one day obɛha 7 months hɛ bonsam nsa yare da
ba o change wadwuma na asai ukọ na wo ma adwuma no eye ya wa hwe ya wode yare beto ba so wode yare to ba o konfo we na me koy ya oye madwuma ye ma ene me ba yare me fa kwoti da bia na bonsam wote bonsam anim obi a oje wa no waje eye Jesus eti konfo a wo ma keka sa nyina opani na konfo enipa se kra na abedi adanse se akonfo ase wo mo yare It's no mistake. There be a muyo, and none no be Casano. Mammy, there be a you didn't conforce me. Mammy, Yamia, I don't know what tone or could you dance and could you answer in the middle? Yamia, some who are told me. Yeah, no conformance. I know to himself conform one or call ya or cry when I are sa or cry and cook on in Yana conform Korean when I are sa. Opening. Bonsam ya ne nante ya cho evangelist won ni se Ghana so for ma disappointing yame ana mo di ni pahwamo ma mani pa yira kwan e fa ne sai ma misleading ni pado ma ese ayese mo di ekọ nyame nchen so bi kra ne nyesa oh wonim me because ese bibia ya bone de mamo bibia ye bone de ma so for evangelist for bibia honte bibia mfri nyame ene nyame kura sofo mo including mo ankasa mu no adom bi bo obi so no ye wonders nneema bi ese ye strange kakra bi pe bonsam tumi ni kura no nyame ntimi nye wonder bia wo Ghana da bibia ye boso bibia ye komfo bibia ye dru eja me mafam no de nyame na meso aye amankofo no me ginyame tumi di cause obi nya motor accident ewi wokufo emergency nyame na meso man sorry obi bubui wonya stroke no watikage tie zu da no ho me bompa ye gunso so metigo no so nante nipa bebre wo ho a nyame na meso age won enti nyame tumi di me gidi so ana asofo no bi no so ebi a wo na wo hu sa wo ye sofo ba wono akasa kro wo hu no sa wo ye sofo because of baby a wakwadi ni to me afrenti obonya me din all right obompa ye oboye sudin all right but ebi a baby a wode ne sacrifice ekono enyenya me ho eto opani ye de ye kire dipa Yesu Kristo ekwan a ye na da nipa ba kokra kwa Canada nkode akamejai akona nyame niema minim no se mekase me je Kristo som na kam de abaye di paza nka Ghana hanka me goskache obia obani niema minim a me ye na bonti TV so radio so ekirem dia niema be na otimi ye se me ya wo meto abosunsom sa de mana wo ye nyina abosonfo na ye sa de ma ayi se bra ni ejis kamawi bra ni ejis kamawi meyi bi TV so ube hu sa de meyi uba meka cho se bran meboa meyi bia ma medada meju sika akwankyira be de be ma se sika na meyi no ubetima fa kodi wo ya akwankyira se na betima fa kodi me ma akwankyira wo betima ye akwankyira be de be ma wo no krom hin kro ntimi nye eno no omde bu nipa nanka wo obi a me ho kyere me na wo so obeboa me ubeyi sika ma me wo gi 1 million se me send 1 million be send 20 million ma me tell you nani send 20 million na mente 1 million ma na me fa 90 million evangelist unyini se no ye azafo bi eno mo nya komfo ye fadidifo kom na den no ofa ko bi se send 1 cedi bra me na 100 cedi bi nya 1000 Ghana cedis 200 bi nya 2000 we send 500 ye bi 100,000 ana 10,000 ye de mama enya azafo eja azana wo nyina kan bosomsom no ho da bi sa bosomsom so azan wo na me chese ntie ni akonfo kan a ampampa wono no wonye send mama send ma oni bia but wo kono to piska wonim nyama okikabom emeska bampa eja sa obeyi sa obekika nyama bom a wo musa nipa ho akwa dabi evangelist wajis kadroda sikadro wajibida menyi bida na da na unso mi abusuma ne yedi akire no me ya obetu abusunsumo Ghana fo nyina ntia me papa nua no yo tu fo komfo hene enti
obi ba ho beji akonfu where beba your friend Sikadru meba na ye said di abosum bebrachi nso ankofo a wo mo ba ho no eniema no wo mo edi ba no opani etimi akonfo ni secret bi enu aminim eti abosumsum hoyi abosumsum hoyi konfo no menkasa abosumsum abosum ni ho bosum ho na bosum no abosum sa kom kam wo obi a na yakasa wo kosua ntete ya wo kwantete ya enye so kwabere ne ho obi a baka so kwabere ne ho bi oboa ti akoma ka obi ye de ne kwantete ye no kire se okosua azawum enye se yakoboa na ma ne tumi dabi ye okosua azawo because terekese wo mu bonsam so kasa won ne benante a na wo be di na chipa a woni begu ase because bedru ba bi no wo be frɛ bosom no ɔma wa ma esese niema wo asua no wudu nyansa ene wa adwene ekom te se de bosom no aba oso evangelist akonfo na omo susu komusuo na omo de ne rare ones no so kire se wo nipa da sani wontumi nkofrɛ bosom no se wo mra agye se wo mo tubusom fo ne timi frɛ de ne de ye nsuo komfo woni bibia se wo ene me to ma me se na mafrɛ bi Kwasi Boafo amana bam so aba bekom ensuo nankasa na tena sene na emergency bia ba na adibi ba adibi si ese me kom me bosom na me komfo no so wan kasa wuntimi nkofa bibi ngere na ese spirit number because wasi se ensuo ne ba so a ensuo no ada opese oba so no o ma science wan kasa wono nam no tuti said ne enema bia me bia no say me hwe ba bia me nenam because science ne nema me hu no kire say ba ma be sane ana obeba ponko obeba ponko no so nti me nko ne nam ba bi say me kwa yim bra what show science kire me say obeba ono na beba me so nyame na me pe da me pe bia me to a me say na me pe o si obi ho mai wan kasa to me friend enu yetubu som na wan kasa na wat jiju motia na spirit ahodo bi no ene wutimi frɛ wo mo e mo mba wo so but the yen nsuo kan wo no na frɛ wo de wontimi friend da opani ye confirm ba kwa na edi na chi na wo komta no esuo ta no ena na ensuo bi wo bi aye friend de sere wo sa kom de sere na ono afrɛ bosom ofrɛ ensuo no e ma ne ba ono afrɛ ensuo no obani abosom so mawura mo ya wo yatumo ya side ba bi na kona de bosom frɛ tu wa ya azan bi da azan na omo ye no konfo na wo ka to omo ya azan wa ya bi da konfo da bi menya me na me kom ba na me di konfo na nse ntu no konfo na ye konfo no ani tu wa ya bi da bi hom na me ni anya yi se me metima ye bi di age obi sko ba wono na eye eti ni secret bi ye no na me nim me nuanu ma na me no om di abosoma chi nyina no obi enu a woni ma konfo ni secret because ye ben no eti abosomsom de opani sa wo kasa wo kodi bonsam chi wa abosomsom a me beka cho ze be di Yesu chi nti bosom na kwa ba bia ni ho beka sa wo gitum se ye ho de nipa no odi akira de ne beko bia papam dabi enyo bonsam ne bibia ni ho a eye wo hwe etese bonsam na dwuma wa ye ne se onam bia atwede da ne ko ho ode koy atwede wo de ma me kire do de beye da ne ko ho na ode ko no se woduru wona apesa wo furudua wo ya wo se meboa wo amwafo na easy amount tie mo etu ono ade atwede beto ne ho na wa kire ba bia fa wo na ye den esi woduru suru anu aka che se gina ye de me yi matwede wo so obi a memi si fo nkwose da bi meboa ma wo froi mamu ase besi fo fo de wa prekwa etu na asofo no bebre wo ho a ebi kwadi aduro e de asofu duma ba last minute se wan sakra na nim guase akonfo bebre minim akonfo bebre a omu bewu omu nim guase ansa na omu wo ebi nsuo no manwu ase ebi anu manwu ase a obani abosomso ne papa bai omu nim manwu ase no enne akonfo omu gu TV so enya akobo
akonfo mo TV so de nyom na so na make entrekese nyentrekese pa so afo ara ene on ba radio so enyina entre konfo de busum pa afa no wo tiwirem wo bekọ ne ho fie ne ho kankan ene wo de tiwirem oh yes because aduma ne fie aduma no ono de ne yewre na so ono so de ne yete ono ne de no de ono o meye bibi e wa ha se obeye se je di bra onu wote ho no hwe de akoma fa na abonsam yisu no wusia na ne ho kanka kra ma hu se yes bonsam na afa no eja de ntia make sense hwe obi a wotie me bi antie me kokoro mu ba bi e fra danta no busum bi ho aye fra na kode di busum obi a wotie me bia ye kudare se ma me na data mu wote busum no okom busum na ye me papa busuani me papa machi ye nyina akọ kodware ne nsu ye kodware ye do pani se me dware won hira fam ha na wonam ka kwa mu abete cent de bon na busumsum nyanson se ye dro na ya tidy ama dro bai ade arabaya gogome nyina gom ubobia kwa no giso yi gogome no na entina bonsam na de bia nya papo obani na wura busum dem kokra ya hwe ne meguo wo mro ho petentakra chechede kase na ntwa babai enwa konkro akokọ ntakra tie abodam niema na gu ho me kan straight me pesa Ghana fo nyina huru se abosumsum enye neatness enya hunidie because niema gudam ho wono wo bia kum ne na ntwa o ma yanka akoto na bema yakore bola so na konfa be fa beto abosum dabo wura wa wase kan wasam kire nananom enti ba bia wonyino do wunimu nana nana obi owo maame obi owo papa ukrom hema nana eye de ntwa beben to ya wakoto wo hwa maduma ehwa wakoto toys ukọ ehwa wo no mo ye no me te maduma etiminim wo mo ye na toy no akuaba eneme kire de ode akuaba koraba wiase akuaba na akonfo no som de ode ba e friend pani kwablema na yi de friend na berfi koto no mo te akurase omi enu tie kura o makura o munko kura ne bo eno omo baba baako ne yefre na kua no onya bibi ne agroti no opesu no ho maame ti papa ne trase dwere hu se oye bibi ma akra na akra de bedi agro ama maame anya kwa yade eti papa no ko widam no ko twa dua no obesin ti se nipa eno ode ma ne ba kua no se akua no fa ni agro kua ba no akua no e ba no eti de yefre na kua ba eti ye kua no na ne ba no to me bia nim ti kurakua o yen tese ne ba yeah what me de he wachi so na Ghana ye wo problem de wonu asere no wo ehwa wakoto efre ne nana ukoto de buroni aye kama no kra wo de bibia hema umia ne boda de fefe and de o pa na de abra wo ba so ba mfani agro eno kra efa no wo de abra wo ba so ba mfani agro na de wonu na ye de wa ha no se bibi wo manka de wo ye wo meduma ha no enko tiem hey na ko sinse wiem but ye to the decorate them sad ye toys ni nyina ye the decorate them o hall o to sisi hall also obo ye bi o hall osusuo e bi o hall akura ye na chi e bi o akura dan na so ye to the sisi them ye mfra ne nana o ntimi nya nana ma ne ye sabi wadwere ye adwuma sa ne ma wo mfra nana o fa ho so nto so enti o mo sombosum nyina no beka se sabi o peto che sabi onim de wo ye anya papa abosonso ye damadwuma sofo ana evangelist unyiri se de wo beto ye na wo to aso de beto Christosum o beto Christosum because me aduane ayese wa metoro ma me buchi aso no ichi obaye na obaye na nananom kring ho na yedu fra wadwi mu nyina wu nyini nyina na ye training ye kyerɛw ubegyina no ne de ewura mu etise nkramosom etise ezi etise Pentecost no Sunday som ne ada churches no de ade sha kwada no kwada bere mu no eno ne betene ne mu na nya eno agidie me ba nti wo nyini se enkurabere mu na de Kristosom ne niema na atra wa no wo nyini nyina no so practice we se de ona nanom de ma wo no eya na sa na de okonkremu wono nso hwe ne de no Islam no ade de trini me from enkurabere mbeto ma me papa me na nanom o makura mu ano eya na wo hu se no so de ne konanim
woso de no edu ko wanim de ono so som bosom nkora bremu a de obetu no fie ana obegidi ede na ekode wo se no ade no me hu se bibi wom me frɛ nyame na nyame no okwa ahodo nkremufo mo de kristofo mo de me sumi de ni me frɛ na kristofo de na omo so ye na papa no me sumi de na omo so ye no me frɛ me de na waje me so omo so frɛ mo de na waje won so ade na obi be kasa tia obi de se obi de enye because say ya stating no book Bible mu say abosonsom ye nkwase asem. Okay, opening me am te here there. Me sa so no me nyina ma test you. E na wo so ansuo na wo so ansa wonim de moduro. Hwe ye nti asem bi. Yetimi ka se enkonye wo fie ne haw. Abosum wo fie no di wunya. Bosum timi ka se ma ware asomasi. Omma obi anware. So obi beba obe ware wa ne bia sabi kwinse ne bi otimi ko winsa enlock kwam. Ono obe makwa ma na yo. Evangelist. Wo de me ba? Mato as me build bia be su kakra bi dia ma. It's a war enyum kwadwom lamentation. Osi ye janoma ye bone. Woni ho. Anso ni ho. Ye ne yeso mamu yo. Why say mo fasa asem no say ye janoma ye bone no eye bone bi abosonsom ne ne bi ombesom ye anene adidia ma ye twa so aba. Na ye mfa ne say bia papa no nye bosomsom bibia woni ni pantem ne ma na mo fa ne say ye bosomsom. Yes, quotation no me mfa ne say e ya bosomsem no woka. Because obi a okura betima di obi bone bi ben sunso aso no betima ba wo maso enti eno de e woni nkyire mu bebre but ade a me ka no ne pa ma obi ate asese abosomsom de emwa kuro emwa fie emwa enipa biara ya fo boni we Ghana enkura abosom so pa no hwe wo mo anamotu ana the way chrono develop ko you no but we confirm so wodi fe and na konfo no ana azanti omde ayeyo tie mam kiraw azan and omde ayeye na ka wo konfo wo tiwiram wo kanka wo tiwiram so na konfo de daka mu TTV so abrozan so abusam so ayesu we pu nyina wo mu fie so na ka wo konfo bia wo bokosu amro fra wutrim 3 days wo nyale ya wo kan and na wo ma policy akob no de sabi obani omude meka no say omude computer abeto ho what you say say ni bieba ne sika na mu nya mesuma na na ntrekese no ja mesumi ya na mo sumi nkan say na mo nante eni so for daka dabio na comfort ndo okodaka mo nkan no de nkan no behu Pentecost pa da bi shu ehye no ai bo lege ai si esu no hu Pentecost mabuni pa de shu ehye no ne trousers share fit pa jeans ayi ni coat edan ho fiu kan Pentecost edan ni Pentecost ayi edai de o my friends ayi o mu hye coat akakraka ni koda ko he eni ma bia da na eni bia ba ti kan no yesi konfo nware konfo unsi da bia de nyesa na tie yesi konfo wagimi no bosom so wagimi ti konfo ni ate bosom so ani beti entrekese na ma oye yo ba nka bosom na nkasa moa wo se be yi da oh yes bosom no omoa wo se bra na bra be ye minimu bia na bosom so eche ne niam pa what did you na cha no chene sika kokko obani bon eni efie kura nkasa wom timisum sika kokko say bosom na busua no ho kire wom na ye disika kokko asifie say ye bosom because me kro mu mpatom bosom bia no ho your friend man say wie one day bi ne yete say enkofo be wi abosom no ko tieni yo bosom eko say yes god na omosom tieni god no kro no mu kwa anye mu bi anye eso no omosom god what you say god na no omosom eso na omo ho kire wo mo na em say obi hunu say sa de ne ye god
ɛna obi a bɛpɛ jakɔ yɛwɔ ha ya ɛne yɛte sɛ nananto anyama saa na asantefoɔ frɛ nananto anyama wɔte hɔ ne bosu ne gold esi no obi a bɛpɛ jakɔ gold na ma bosu no yɛ bosu mo ba yɛma wonni wa aboro som no ɛde ahokyere bebrebe ba afie ma wonni fa gold no so man fa tumi ne wɔ ɔmo fa gold no se tumi ne de ɔmo fa na tie o gold wɔ hɔ kro ne nyinaa mu hia enema aban kra ma ya na nsa ya no ɔmo kwakra em sɛ yɛ ya mo waja tie mo na nsa ya no ɔmo kwai yɛ so ɔmo gusu mpo waja tie enka gold yi ka mo betimi ka kro no ka university ba na mutimi fansisie hospital ba na mutimi fansisie matena ho ya nananom som am obi abepagya gold na koyeyi waja tie eti eya abrosom saa som eya abrosom eti de fie bi abosunsubom no kwohwe se obi a obedi ye no yi obi a wafa Christ nse obi nso afa Christ so na brabo ehia no obi afa Christ na brabo ehia no dabi ojei wuru no buburo saa obi afa Christ but ene no wan fa ye because Bible say wan friend so obegu ye no na confirm ka cho say ene confirm wono nso o trauma no ho ye popra na se hia na che so no nso wansom ne bosum yi dabi aja na de ende abosomsom de dabi abosomsom de na nyini na wo de Kristo dia na ho kire de o so wan fa gbi sa abosomsom na de bonsam no obase wo bewia Kristo sum yedi na wasai Kristo sum yedi tie Kristo sum enye yedie ba Kristo sum sese wo ni pedua Kristo sum wo yi obani me se nye Kristo sum a enka wo de hwemi o wo was so cheme me we school ba mini set etinye Kristo suma ka akoda nyame kra Ghana ha na enime ka ho na betime nka ba Kristo suma ti ene Ghana office bia no ha mintimi muram Kristo suma obi timi din a no de me ka behwe obi akoda nyame ni akoda nyame we ene me tin shira fam ai obi obete sa akoda nyame wo shira fam ha no obi ekopa akoda nyame ahwe no Facebook ni YouTube what I say eye Kristo som sesi ameno tie sa ban ka so obi amfa no set me pa adwuma nya o mu be pe de o mu set no metam Bible what I say because me set ne Bible okay eti Kristo som ama me ni mabusu ya ye dipa now that man ya tia busu fie no opani ne ate sa moa me ka no kra trɛw ye ate sa moa so obi su tia busu fie ne ono so on te sa boa no na me tell say enne no omo apolation azanity wo be Jessica be na me ka tell say comfort be ka tell say send 1 million budget 20 million so eti 1 million budget 20 million na Ghana ye doburu sika enkoma we yabra boni ntu pese che say sikaduro na na ye ka no sikaduro ndi ogidi se wo ho sikaduro ho but enye free dabi odi ni pa betwa so da yes sikaduro ho but scan baba wana this can buy wana this can dabi unim bonsamo na ade ba ko ne se obeboa wo se obema wanye ska na oje de sombo on se nipa sombo che bibia o sika nyina nipa sombo che sika what I say eti bonsam beje sa ni sika na nipa na firi ho ansa na wo de sika na ma bonsam wo de be ma wo ana bonsam betima ma obi abeye wadoye said ye be ya obenya wo awia wo adoye bi obeye no eti meka no say mame mra ye ne asofodie mu kra asofo bebre wo ha omodoye bi wo ha omo ya ebi aba bi akwaje ne power afre no ena kire ne say wonye sa adoye no obeya ma abontensofo na ne fiefo omo ho kire wo come din fiefo na so abontenfo amen yes eno said ye be ya obenya wo so nkofo bi ba me ho say omu kuo me medon ada won ba no ka chem say omoyi omo form so no me fele form so no keka o mam 3 billion omo tu ka ba me fie ene me die bia yeah me fele form so no omo mam 3 billion omo ko yi sika no egu ade mu e de buy be gura me dem no omo buy no me ye pa 5 ye friends Nigeria ni ba ko South Africa ni ba ko ena Ghana for me no ne driver ni na o driver ka ba ye say omo mba ho na obi anwie yare bi ani obi aho na yare bi ani obi aho ekuo be na me medwan ekuo bai ekuo ebo ani pa mani pedi ekuo ebo ani pa mani pedi na unim omo baaye no unim ekuo na omo don no se emfiri nyame na firi bonsam a enema omo tuya se sebra kura binum de omo yere
akotua wo ware wo ba na wonya wo de o wa no wonya wo de a wo fra busuam eso wo de na ba gisika hwe me ko etiwo se ne one na edi na no ba wo bi kra wo one na edi de se ne ma o opening hwe bo nsama de wo de opa hwe opa fa ho ko wura bo nsam ne yemam na fa ho wuram last minute obaka za akoda nyame kan aduro bia so ni ho a bonsam na duro dia dia wodo wo twe ho tibi de o mo jiji ma me fi wo man eja me fi wo mo hwa me ko sunya me fi wo yin ehi a chozi agofaranze ena na je kro mo frame me de en koku enya bete o eda ye bebo masusi kimreda no sika ye de ba ma wo yes koku bitu an madwe me say na ma me kra wo me no kra no kra wo ko wodo hia ne wiye nti sika me pa na me dia voya na me de command wan pa me brem ho adan da bi ma say suru na ko shim na kira nko asem bi be pa wa kiri a dia na me ye ne den e ka me bo nyina ekitu e 1005 e ka me bo nyina yo e kira obi be frame se me nkire be kro no nko me se me dia o man kasa me bakaw me dey sika wo omo de form so na ba me no am na tebe hall ene di ko that time kra na boys ya so fo mienu bia ba me chenti na me so omo tena bonten twa me na me ne mpedifo ne nkomo nwie ena me ka se omo nyi wo mo form so ne bi ma me hwe ya no na me hu se ya asese dwa e da sore ha ekuo bi omo symbol no asese dwa no me hwe ya na me ka chom se me nyon ye do betutu akwai omo bo countries 5 so a omo de be ko free ko be ba ye ma me car ama me fie because ye committee na ye hwe se 94 na bra okay akwada nya me ofiase na mpese akwada nya me kire se asi azan sika yi ya o mobile radio so ye chante ni nyina o se enwoboa twi nim eye azan trickish bi na wan hwe ya obagie di na mse da bi o ya tira ha ya hu bebre o si enne obaya ba ku bi di a kire yen wo mo fie nyina be kasa ye no kure eye true papa no o tumi wa ben na susu won nim ko fa so ye bagie di se papa no o tumi okay ye baza bra betrase na oba ya na ye ko eye evangelist wono o be yisika e de a kire yen wa nyisika obe bibi fufuru bi e wa fidie so ha de a kire yen ko insha 104.5 FM insha 104.5 FM obe yi bibi e de a kire yen o yisika otimi yisika otimi yi phones otimi yi perfume otimi yi watches letime twa wo yema yi wonso ma onyi ma onyi mo de mo sa ansem na mo ba ha na mo de sa ansem ne tata me no ma ontwa ile twa me yema yi me ayi wonso ma ontwa menti ase ene mo mpo bi ma me wa ha david sa baba no me pese wiase ne Ghana fo nyina ye hu nkofo na dwumo me de menye se kokwa na be ye dia ani ani obey ne ye bi da me na makọ school anya okay ti ye ba producer Kwasare beba na papa yi de sikan no se wo twa no so no so wo twa ne techeme se wo tu ni nsan so ba ko free so ne ahwe e ko fa so ye no ye se ye azan omu wia no masa de esi so mini papa ba ko de sikan ne si na tu nani no eba ye ni papa ba ko ye program e wo hey mokom o tu obi nso no go form spirit ne ba no to wo hwe ne nso no ni nyina bi frae o jena face eni ba ho face ade no ga no pese ga ni nya na ese ma ye ne ma kanchi literon nsa no otumi aya ma ade na fe ga ne yes obre pa ka some de be sima mo da be say na da na do some finance me say watch out to be ni de ho but evangelist say aza okay apom de heba yenim komo simadu eda yenim ye ba ya evangelist na me mo no atwa ne yem nyameme yem yenim komo kakra na yenhwe apom de heba clinic de na mo de mayen
de mapabe na modi abaz se amanfo kan apomden TV so radio so radios baby apomden ba clinic Eranya go point shira me de nchaso ko yepa edifre eye apomden herbal center edebro bibia na de ma dani de nyamanfo boye din na ewie enshade maye apomden herbal center for nanksa no ene se de sifa eye enwuma no anu wodene na eye urade nyankopon sa no adwuma so eno wode adom eye Dr. Edi ameda eye apomden herbal center na no kwasampa ewum ne se apomden herbal center yi treat eye yare bebre eti se obay apomden herbal center yare yi treat no ebene cartwright eye eni teni ye pa se de oba de sifa bonua na obo hamai na obo nubrano se de ebia ewoni sibre ebia woni din no saa na se oba eye apomden herbal center ye de mre bobo mre so na yare bia de ba biara no ya ma ho akande anase ya ma ho eye nubra anase nunsina wode be de wobenom na enam se so ama eye yawre bia woni paduam nyina na etime de akọ ede amaw se obi tie me na se doctor bi aka kire se ne de eye ne yawre eye cartwright won pentem nyentem no mra eye apomden herbal center teni pa yewo eye sofly soldiers for kwan so opposite assemblies of God yewo soldiers for kwan so sofly opposite assemblies of God se nipa no tu anamona se oba eye apomden herbal center ebebo no ebem na duro amananom enam se so ama cartwright bia anasa ete biara ewo nani so ni nyina akọ ede amano so bi temi a onje number we na on fresh eye 0551 09 89 61 0551 09 89 61 tie number ni 0551 09 89 61 enti se obi tiem na se ose ne die no eye cartwright tie ni pa eye ete se cartwright nti obi se okọ eye physician bi ho anasa doctor bi ho amna kwa na operation na onjai esa se nipa ye ni ti se kusua the moment ya ode eye sekan anasa yiwan anasa bibi beka wani no wan hwe ya na ekwa koyo ohaw enti se obi tiem na se ose ne die no eye cartwright nti okwa koye eye operation na mepawche jai operation ne ye na efa how no ebra beda eye apomden herbal center ayo so fly soldiers for kwan so opposite Assemblies of God ye de se oba ye ma adro ma mfan wani so da bi ye de adro a wode begu ani so se mpo oba maso na se ode bi ba meje na meno atonchia na maje de good das bi mun ma toagu esande memo adro ma mfan engu ani so na memo adro amoanom na abowura wani ntino so na namse so ama cartwright eye etebia wani so se to kwakoy operation no memo adro amoanom amani nyina ebennan e de free so e de amount so bi tiem na se na bofra bi o maami bi o anti bi anaso wo fa bi o amona ne organ ha ba bi wo biara na so o tie mi a on pentenyentem no mra eya pomden herbal center mra meji eduro na cartwright bi a ya etabia dana ni so senti emontimi hu ade no oban so be mana duro amananom enam se so ama ebe nane ni nyina afri so e de ma no gina boy se eye 0551 09 89 61 0551 098961 kai netien ye say you so fly kumase so fly soldiers for kwan so opposite Assemblies of God o de baby a o free a o baby a o do so ubesi eye so fly udu so fly bese okọ eye soldiers for kwan so asoro na friend Assemblies of God udu ma soldiers for na nkasa ude here so bebisa omunyina obako beso nsa edo baye makache ena madwuma pa mebon honti anase adetonfo no omomuton aduane store fo no obia beso nsa edo ba enya no nko ana metwiti obi wo so se ne de glycoma teni pa se obi tie me na se ode nani no akọ eye hospital bi na se doctor bi aka chen se ne de no glycoma on pentenyentem no mbra eye pomden herbal center tie glycoma ya de se bo ani so bacteria omutime wiwe eye wo eyeball no
say wani kosua na den nyina boa emetimi hu ade yie no mo say sa bacteria na eba so no o mawe eye wani kosua na eba ne sa na the rate at which say was di hu ade no na aye very low etubo so obi hwa ade a o say me de a short sight and as a long sight teni pa etubo mo hwa ade na say e wa chiri a wo hu ne age so oben adekode and as obo so hwa ade oben na wo hu age say adekode no emotwe eti say obi tiem na so say ne de no glaucoma ne senti akoso ne saa ombra na oba eye apomden herbal center beboa no ebemana duro amananom enam say so ama glaucoma biara agina ni so afa bacteria biara adidi nani no awi nani no ama nani ayko oba meboa mamu duro amwanom ama ni nyina akọ ede amagina bo isia eye 0551 098961 mame a wotie me papa wotie me be pacho nyamre ne fo mbrebo mbre so na gina bo sisi a wonti na mo hanom eye 0551 098961 0551 098961 kaineti ni yesi yo soldiers for kwan so fulai baby a ofra oba biara a oba e apomde na eba sent be odo so besi so fulai odu so fulai abesase okọ soldiers for kwan so asore na ye frɛ na Assemblies of God e asore eso ye pa ye no mu ene din hwedem etu uduro no ma obi biara babisa ne bia no ono so edo beba e apomde na eba center na yabo ye papa ye so fulai soldiers for kwan so opposite Assemblies of God it is obi tem na so se ne den e glaucoma nko ani sent okọ operation glaucoma nti odi eye duro ahodo gu so hwe madam baako ano ofri nyine he ene baaye oba wo se doctor median eye glaucoma na manuma duro di duro ahodo so ano anso ango tru anase ankosiaga na so obaya mema na duro no awurade adom ene glaucoma mo wo biara na nani so no ni nyina da ekọ ama enkwamo na nanka ewu no ne omu nyina timi ade asurvive kama ena ama ene maame no ohunu ade kama epa eti maame wo so utie me ote ho eye de papa utie me ote ho eye de pentene ntem ne bra na wo so bra eye apomde ne heba center bra beji adropa nanom na eye glaucoma bia age woni so afa ne center ma untimi hu ade woni so aye kusu woni so aye blare no ne nyina beko ede ama tie nie obo mo se ne de na eye eye pressure no so eye ekuro na ede ba to obo mo o se ne de no dan nyina eye frama eye fa no abesia ne enwura ene no ma hodo a bogu ne so ne no na akoso sa tie nie ebi betimi akoso sa anase eye pressure eye kuro hodo dan nyina be ye ne so eti se wa hwe no wa treat abo se basa de bia na opose wani na kokodi ne hwagim na wani eye court basa ontimi hwe awia wo hwe awia bo se na wrambo bi ato ede afam ho basa anase kanea ontimi hwe kanea anase ofonso mpo ontimi hwe basa wani ede air prusu eti so obi tim no se ne de eye pressure a eye kuro agina ni so afa ompentenye tem no mbra eye apomde na heba center Yusuf Lai soldiers for kwan so opposite Assemblies of God oba ye beboa ebe mu odro amwanom ama eye pressure biara age woni so afa kuro biara age woni so afa ni nyina tim akọ ede amagina bo isi akai ne ti Yusuf Lai soldiers for kwan so opposite Assemblies of God eye 0551 0551 098961 eti eye pressure na bo ani so amoani so aye blare eye pressure na bo ani so wani ntimi hunu ade ye oba no so ebebo be mo oduru amoanom enye no nko na doctor metriti obi de air diabetes ana oba mabo mo oduru amoanom amma sugar level bia anase sugar content bia woni pedani nyina aba level anase ni nyina aba no makama pa enye no ko ode air stroke ti oba mabo mo oduru amoanom amma stroke bia free ni pedam di amount obo mo se ne den air pressure your high pressure and then low pressure no so by bebo be mo oduru amoanom amani nyina aba no makama pa enya no ko obo mo se ne de na eye waist pain tini pa so sisi ene yo na den nyina eye wo ya o transfer akwambo se no waka ho o nantia sisi anu ade wasanso apɛ baabi atena se brama mu oduru amoanom mewesa mo bi amoasa nam sai so ama eye waist pain biara afro ne pedam de ama ogina bo isia eye 0551 098961 0551
0551 09 89 61 kaine 10 years you soldiers for kwan so opposite Assemblies of God so ba ye bebo ebemodru amonom doctor nyambo ochina me trase na obi biara obeba no me de mra bomre so no mahwe no na nam se so amonu so etimenya na yaresa na ade am sa so di twato eye man power teni pa wo ye be ma hwe no akwa akodo brada wo ye be ma na so tia sense so oba bia de ewu ana so oba bi e kojoto ana so oba bi eye mro so utie me na so oba mu aye mra oba doctor meboa o me de mra bebo mra so no mamodru amonom teni pa me de drone bi be ma na de gira otechre mase na oba man etimi asore na ye se yirebi na abo kama me pa enti se utie me na so ye be ma na so do brada utie me o ye be ma na so ntimi ngo yere sa ba tie utie me a meboa memu odru na wanom no wa yere se abe teni pa enti abe memo dru amonom memo bi na de agina oteche ma de kokona teni gie na ka se o se onware a me fama yes because I na how me di adun bi mama na de agu oteche ma ase na ba obema na timi aye de ayire bi next week ba fa bibra matia boys here bi me baba anyway papa bi me baba next week me baba 0551 09 61 no soldiers for kwan so opposite Assemblies of God na Dr. Asamba akopa make kan de twato ne se enche na owura no aba enche na nyankopon wapie nani monyamu na oba be fa no man ya de akọ se utie mi a Dr. dem de gya on se wo bonimu a hwe ho ne furu ho bata urade nyankopon ne ye papa urade nyankopon hirawo doctor de ode twato ikra dekeke eno kra ma yaresa ampa bata urade ho na ye papa ampa Job se meni wan kamede ho minsem bedan awurade na ka ono ana minim se obeboa me enwumre ye toaso evangelist awuram opie kobae mitimi se wakovoa no ho na wose azafo ne ma omo ye no evangelist onim sa ne ma ni nyina trekisha hodo sika ye watch apia kubi awuram sisi apia so de no boba for de amaye na de mepa ne yemu de obepa ne onso ne de so kama ti sa apia wa sacrifice ho we beto aso titina mo no we evangelism umfa host wa no to be wo ne be dimu me ba yem na msibe to obi ana yese wo na wo ba na msibe bi de ne be ba na mkwaso ba ana afi na wa ba ona na fuso enti evangelist beto aso na odi amaye na STC se wutukwan ti se kan kwanhia na doso ewuwo na doso kan kwanhia kum nipa kra se eye malaria ne yarea HIV num mentra se masabe ka bia mfa nkobo kwa emmewu sebe ewu ya ye bia ha busua bomode a nafkofu ka friend se STC ye do be kwa ba asumdwemu ye ntese omo ka ho ba asem omo ka ho ba asem pe na anu ba ko yekosi ye obi na di ne san ko san wo mo esan esunyame adom kremu nipa no fa wo ho diye STC edobeko edwaba mutu kwan enkran kumasi enkran ana se takrade kumasi takrade kumasi tamale ni nyina no STC yedobeko wunya wo haw bia obusuafo beto nka mesifo mu o yedanyame ase na asemabo ka bia hwe o ni nipa wu mu mara mara to obusuafo ma unti bi mfre STC mu utu kwan a di kan fra wo na buku wankasa baby apesa wotena wo number no 0244 412016 0244412016 na no mo atwetwe nkomo omo kumase asafo labor roundabout no so on ma total filling station na chi ana abehunu wo no mo ono mo twetwe nkomo na niam ankoye bia ye kasa wuti o ye nti wo kasa kura me kasa nyina wojimu bo kenkenkenke ye dede wano num nura enko edro ba ko wodwa so amansa nyina anim kojak procode awode aba utimbe ako mienugu wonum a o mene ya simanum bo se fifre tew na oti no nyina adu se fom na ohunum so no nsuo wa wo bo bibia se bibia be choku minim ni nyina ebejai enu achi ebia wo kasa nka wom wonum bon bon papa se de se wareta kasa go bi so a onkrofo no so omonum bo pompa asumsem kakakra bia na o ka asumsem da bi kope kojak
charcoal toothpaste eno na dia ba bidie kane tete wo kurase ne eburu body tire de bidie ahim na wakam kukuro twitwose osi fitafitafita gonum enei yasan de aba Kojak regular fluoride toothpaste eno so ho mo se ne den na pai fita wakata wonum hwehwehwam Kojak P ne F sensitive toothpaste eno de eyensuo otwusi wi na de bi agina onu akukuku no puogu una akro no Kojak wonupa nko a na odi abadwa so Okachi drug lane ebi wo hono mo on pharmacy wo kwa abenya bi Kumasi so Central Market wo mo pharmacy wo Kojak pharmacy obenya bi anase Kojak pharma wo mo hono mo number no bi 0244 481341 0244 481341 na no makasa me pacho we the evangelist wa o kwa me pekakra de amano ba ku bi diacubitus hwe o evangelist obenom no nom kra be so eno eye de baduma o se eye de ayi e ma otimi didi ma butimi didi e ma tie mo num toso utimi didi o mo ho mi didi o da bi we ba bo amo eti mama evangelist ba ko evangelist ba bo juma papa o so microphone e o simple go preaches the activities sapa hangover ni mutimpa o wonum nsommo e mabema ye krefi e wompam sisim ye de mahogany ana krama something krama bibi ne ye ye wa hwa ana afei akakaduru mpeprensu mtimu hwam onuma ekoyo na osisim odin aduane odi bi mfihye dungotwe unya ya amennum bi opapem for do makran nufo osumennum bi na edroi san nyina mekan ewo ahensan baby eton sabia so binya bi one number no 0244 606 498 0244 606 498 na woni wonom akasa na yaje woso afa evangelist bebamu a me do aduru Dr. Amuzu na so ye Amuzu P herbal mixture eno the evangelist upo and the ye pa hu fa wa anu anum bi be ma obema mu ayemre be ma sebin sansa bia be gugu be ma ho nya akono o show be ma ho a be ka se kotre we die ana se krokro bi agu be ma no ho watwia ma o be ma me pa cho me ma mo yetwi na chechire nyina yetwam munkope Amuzu P heba mixture nam no be ma ogina so kama na nnam yade bia no firi ho sisi na ye o ya ni nyina akọ ba bi so hunu fe enso boa ayesensa mampuma yo a ubie so a awreho nko enso siwa ho se hyem fefefe ko bie so wi ade awreho nko na wo mu saa na mari bi tie fefefe enso boa ngonka se jai ko ba ko anu ho pa su nyina wura bi pro mu ana mu ho nyina hyem kwa o oba na hotisa wa ham won mo ha tuntuntum wa de so esensan sa bia be so prekese be madne sanam so ese pimples big gu so ko pa Amuzu P heba me hyana no nombe obema mu hihye ho ba mu kikaw emu ye ohene wotia mensa bia gugu so no ma ko pa bi na nom ebi wo pharmacy ahodo mu heba shops ahodo mu ana asa dodo mu ana ko Amuzu heba clinic ewo tafunhya yeso Amuzu junction Dr. Amuzu number 0247 776743 0247 776743 na ne nakasa Alaska Star Enterprise die ho die obi anim so okoho no mu a wodam ye fe wodam ye hwam wodam ye neat obi a wura ofie o se bra ofie die fe wura mu atu se niema wa chese bibia ye order eno eye Alaska na dwuma wodi demo siesie hu niema na de aba eye marble sheet blind curtains any materials odi aba afi aroma diffuser madam ye hwam niema de sempa so different designs and the sizes in odi aba afi wodi sofa chairs ahodo edi aba and afi ring light bezel lamp sofa covers decorative watches plastic wardrobes and afi PVC floor tiles carpet artificial grass and a PE foam o Kumasi Prudential Plaza enhwe ni wonu ma Mrs. Anochi Plaza dan no first floor ana say obefre Alaska 0200 281080 0200281080 na ane no etimi atwetwe enkommo pabene bites wo ye pabene ema mema ye pabene ema oba so ye pabene oba bi wo hono a woni ni gina mpamu a asisi apagya na kakra me de bra ma bere o de misisi yam ye o de mkutu je me ye o da bi o eno de na mema ne mpo akonyamu mpamu wo so a wo ba bia utimi ye ema ne ye da isa atadwe no ba bia wo wi atene de na ko bibites
pabilibitis eno ene papa no a won saka eboa wo ma niam nyina ekoye edema wo ma bema wo ye pabene se de ebo no emra na se pabilibitis wo ye pabene ebi wo ba bi eton se bia oba pemfo pe na enum bi na de onya mfiche de nwotwe de o ma akoda no fo so ma enum bi pbilibitis 0203 398 707 0203 398 707 na wono mo atwetwe enkomo afedi me pa cha momrai Facebook for pade ahunufo mo amo panie ma hwe evangelist credo wo se akonfo amuti TV so mo amuti radio so mo amo se mo kom mo amo se bo so mfa mo nyina azan nokure bi anim akom ne fa na kakra bi na atiko nti yesi ye de mo kwa akom titie ekosua akom titie nyina de ekotete no bosom na ye de ba so de ondo wa ba so dada na emom de aka eche ni nyina yesi ekotche nyina ekotche ntirikisi ewu mu osa asa ene se Johnson krado na no papa bi de oka otihwe komfo Johnson de na se ye no to hu ko ba fa so baka se Johnson de me ya mu hwesi ogum so hwesi ogum so na Johnson afam ene nyina no kre sir ubo sir what the chairman na chairman no chairman is very wise intelligent yes na junu da ho konfo no so obeju so a obesu watem ye konfo no ne nam obesu watem kai na chairman ajiso na nabako what's chukuchuku chaka esuoku I go to check my house chukuchuku chaka esuoku I go to check my house ehwana chukuchuku chaka esuoku I go to check my house I go to check my house na chese chairman demirika na na so pensuo esuo bucket wo hwegu no so konfo so afra eti konfo bia adwunso krobo ana say ada na ese ogu akonfo animase mi nwo manimase ba adwuma no mu se me firim na eba ana konfo bia sabi toilet de na wo komo peso jade na bia no etumbasa okomo to toilet kano yes etumita ubase watiem kai na cheme so na nabako kai na cheme no wo sabi wo ye cheme na cheme no amaso na nabeko wirema kwati aduro na nabeko wirema kwati aduro na nabeko wirema o na agofo no agro no o hwiresi o kike chano o dimirika okote se wo wura mo na odi atira beko no okoto o ne oye no ye aja ye ni mo ye ni wonuma because you will meet more. So, a combat on our first as any business. Aja, and an FZ, yeah, back up. Now, Omonia man, the Omutu, okay. To the patch of camera, no camera, 2 yes, set my yeah, shine left and right. Wait, evangelist Okuta Podia. I made the proper video. And no, that's a common boy. The proper video. Now, what to mean to me, womb? What to me, womb? I get to minimum. Wait, there's no power. Podia. Nananchina Casakrana, way and a diano. Yet what the I'm a yet a minute. Now, when a bit where you read him. Evangelist of the Cabusawa, say, I dear wouldn't him know. Ocasetia. And a baby, I wouldn't what Johnny. I abosum no. Samekasa me coma. A cadogana, conform no one mohano, a cawomly diame. A commonly diame. So where you budia it will read him what for budia about your Facebook momra media momra Facebook and what for budia and what for budiaba akuaba no akuaba ni tiba akwate yes okay some person me tro say bibi anim okay what I say bibi anim we you told the criteria do your friends medoma to obi na koto no awia wo de nema guso na tumi aba mu no afra bonsam na betrem ana intimacy omo fra bonsam na betrem na bonsam wagimi bebre na akukọ na nkasa kura wo nwu ye no wantima betrem ne mu akota kra na yawe ne nam no ne takra ye koto ogu bola so eno na betrem de wadwene nya se bible kire se abonsam tumi betinuam
ebi ti abuo mu abuo tɛ nhome sɛ ɛdɛ na mo aboa yɛ kama cha akokɔ takra no na sɛ obi ti mbɛtena dua mu dia aboduaba mu adɛ na ɛnyɛ possible so obi ti mabam sɛ aboduaba no ɔno na ɛfrɛ no wo yɔ no ɛna wo frɛ ama na bɛtrem na wo sɛ wo nyame te we ma ne papa beni all right mo ma Facebook Nhyira 104.5 na afa politin bag Ofa politin bag no me pacho mama fa nche me camera na me pacho enie bibia nim me an kura me na me wo so ni bobra Facebook Nhyira 104.5 bibia nim camera we susu ni me pacho camera we wo hwehwem bi na anya no ntimi mfa camera we me tete peke na nka mo hwem bi se bibia nim enie mo hwem hwi nim camera we so afa me so me dia na fa enti evangelist eni ana say dia na be betima sorry kakra betima sorry okay evangelist sorry agina ho no wa fa dua be pese o touch hwe na me nsom say yedua edua mo no yotu nze edua amono ahwe nim edua we me de ma say eyisika fa ope dua me de ye ompe ndabi na we die we no bia ye pese obi hu ne okay but we dey me na yo nti mo hwe bi me camera ni ni nti me mabiem eni ma ne kura me we edua eni edua keke eni edua me nya ba akosi aka wa metimi de bo ka so me na odi adne hye me so ma ya na sede dabi okay mama reason wo ye hwehwe mu eni we edua no so be hwe no edua ye money baby a hwe nim eni okay thank you me na je wo you know paper no no show evangelist you me patcho camera na you very alert mama so be ka say bia wa fa bibi every baby say bia camera no enti o de ato o de dua na tomo fold no o de polythene bag mama kuta ma mama kuta polythene bag ne ma eni timo show o de polythene na fa there be paper no white paper what they afed dua no ho ana wo chechire nse de wo chechire enchachira no wa chechire obo hapo no obo hapo amomo ano okay mehu okay edua na bedaniska dua na ehim no enye possible okay be pacho okay we need okay 1 2 3 shaho me show obekika kasa bi okay kasa no mo ma Facebook Nhyira 104.5 me pese mo babisa na ye mo hwe be na de ye ga mi fidi gadochi kokwa na sa head afa camera de si papa so we say obefa bibia free ba bi de dia ba na sampa obembare dua na de ahye ye pepa mu no o ti dua obi be hu camera si so camera 9 de si okay yanko 1 2 3 nana 1 nana 2 nana 3 nana kwadwa kwa nana no munim hwambo enkofo hwem game nana no why mama eduare nana sika why okay ipacho me pe ahoma bi achichiri woyi ahoma okay mum bro what ne hanki no o so wade fa mo hwem ebi an sika him edi ne hanki no okay sika nim na sa camera ne hwe na o hu ya hwe eni okay me hwe pa mama me kwa ma pacho ya mo nya me camera ni ma me na me so me sori agina ho bi na me so me de mani ya gan ni ha wo de atum ya hwe ade what's paper no ye be bie dua na paper ni him no na adane sika yeah okay tibi me hu dua ni bio wo hu dua ni bio 1 2 3 okay nana no mumes kamera okay nana kwadwa kwa nana jirkajiri okay mumes kamera kwa for him game okay more money emra okay meba me sasane bodua na free edua no handkerchief no de chichi dua okay hanky ni okay meyi okay bodua ni okay why you bodua no thank you to say yaka aka pipa na fita na de chichi dua no okay pipa ni okay eti aka dua no okay dua no okay aha do bia hwe me so hwe ni me ho ana obe search me kakra ma me hwe won se no na me hwe bia na sha no wa ma na ba be fa ha wura okay bibia anim thank you afi ye hade 1 2 3 me de me se fa dua no ho be 7 times okay emfa na afi ye hwe
sika ye be yin ha. Okay. 1 2 3 1 2 3. Evangelist na kasa na kwada. Na no munyi sika mra. More money sika bra. Ensure ne 104. Sika bra. Me wi anu me yi premier ba ko na me ko. Premier de fa. Premier. 1 2 3 sika de ba. Okay. Sika de ba. Prugu ade enum. Okay. Prugu ade enum. Okay. Eduane danisika. Eduane danisika. Okay, yeah, sure. Eduane danisika. Yeah, sure. Eni. Eni. Okay. Eni. Yeah, sure pa. Eni. Skano bad. Abusuafo bibi kasa wo bag ni mu so prepare. Oh, sa pallet no too soon. Okay, pallet ni susu. Eno si ye dede. Kaish, ampo abusia. Ese camera ni capture me wo say sika e mo. Sika no de aja me yin life. Okay yi. Me yin life. You scanning life. Me yin life. You scanning life. No nkono wa ba pa won se ma dia sam aduana miensa. Ewiase mu 7 na ne. Mo sugusu ani mo ani gusu am wo hwe. We evangelist a wo yi sika or ye magic or kanchia mesika ba biana na gu enu ebeda ni sika they say what we yer be prince what chantia oh sir why in bebre okay they say no eni e pacho wa wie biana na mo hwe sika no so abema me pese ko se biana o ma biana na dan sika abusia mo hwe me pacho camera no ah Kwasi Boafo. Mura mo jo mi hwe ska na gu console no so. Hey! Ha? Sa ko de bese ha? Evangelist eduano we. Eduano ni. Eduano we. Eduano and dan ska. How possible? Sese na fatai boom. Okay. Mama sese. By the cafe rare money and not rare money. Aya dada na ya mono. Sika mono kwa sika oyi nyina dada ni. Okay. Nti mehwe. Ekwa ofa so yes ade we no. Obeche ye na bia hwese akomfo no de no se no omye no eno nso ya azan. Ana rare one. Na show boy ba ha. Obeyi sika se ya oyi bondo e de maye. Na oyi mobile phones. Eno nso so phones mi ensa coconut dabi coconut nya bi. Phones mi ensa apia nya bi minya bi coconut nya bi phones na mi ensa ena nso so evangelist we de ono evangelist onya ayi komfo wo se the evangelist ayi fo no komfo no ba ha be nyina ye 419 enya no kure enye wo mo ankasa na yisika no eya azan bi trekese wo se eni eye slow na ensa eye fast ejeska we ohun bi na se bi a cheska we free system no 2 Ghana cedis 2 Ghana cedis a free system no ti say ni system no me hu bi a che papa a cheska no so aka we wo yefa ebi nso da ese omo jai o no mo jai twa ya bi so omo jai twa no mso obi no betwa di ye utwadi wie ko eno anu o ma amfa bia ma bio enti ampampa evangelist okay ye musa ye chance ye nchechire mu yo ye chia Ghana for e so na afa so ye sa de so ba chirim de nche ma ne basa opening ye di nkomo what obetimi aye for what ye ni nkomo de say ye kasa ye opening konfo bia be yi ade bia oboa no ho konfo bia de obeye bia no oboa no ho ansa no abeye okay ana me ba me boa me ho me ma moa me ho ofie kura me ba ye ana me hu producer am ka che se o ma me baby na me nsiesie me ho kakra okay ana o ma me baby na me siesie me ho okay etisika wo ya mayie no me metime de achew cha me de chew no kire se ugidi se de be ya wo bagie di na ekina bi ugidi na wo ba me ho a se sika wo meje ne double e wo ho enti na konfo ni timi yisika no mutugu to o mutugu no eye se wo bagie di sampa na nana yisika na ampa eso na yiwo no sika we ya miam sika enye mo tie sika miam sika wa sika miam sika miam sika nti azan na chese oye ha na Bible say entie nkonya yifu a wo yi nkonya ewo nyansa mu eti nkonya no eye nyansa ene adwene
ɛne yɛde yɛ ɛkwan bɛɛ so na ɔmofa so yɛ no evangelist okay ɔn sɛ wɔ ha mede dua ne ma wo wosom duamo no thank you ɛna mekyekyere dua no wɔ ha yi a but that time no ma kyekyere sika no te sɛ dua no ɔn sɛ meka sɛ mepa ahoma bi ɛde abom mɛtumi ahwehwɛ yɛ pa ahoma but meka sɛ me baba gi mu me wɔ hank bi dɛ me bɛfa yes that time no na me baayɛ no me di bodua no ɛne dua no nyinaa kokɔ na sɛ wokura na abɛn hɔ wɔn hu me di bodua ne edua wayansa no wɔba da bi sɛ nka ogyina nka bɛ nso wɔ sesa nneɛma but wɔn hu hwee me di bodua ne dua no nyinaa bɛm me di bɛɛ mu no ɛna me gye dua no tu mu na me fɛ sika na ma tete sɛ dua no pɛpɛpɛ etu dua no ankasa ni obani sɛ mitimi madua ne ebrebe na yɛ fast di tuma o yi ensa yɛ fast kyɛ nie cameras wɔ ha mo nyina mo so mo pasa kuta cameras mo mani nso sa wɔ hɔ but na bi ti mo eti sɛ we me yɛ konfo ɛna me ka kyerɛ sɛ bra me nkyere bra na ma boa wa mo mfa bag ma ha o ɔmo fa bag ma majiwadi hwɛ ɛyɛ kwan bebree obani nyame ya adom a se program ye ya to aso a me metima no akosua wa ha wo bre nsiga so ye bedi obi ayem bida aha ena kutua ebo anu ne me amani ya gan ni ode bo miensa sira sese ana ode serve ode nsuogum ode kosua no tum ana okuta paper se na wo bomu ase sa mhu ya sa ahya ase egu yes ando kosua no yes miensa ene se bibi wo mo bibi anim bɛda na kosua no how possible ɛtwa ni ase na ehuro akonfo no mo dada ye kye omo bu ye kye nyame ya adom a ɛkyena obi ahwɛ bi siriba no kra me obi wa ha ba ɛkyena na ye bɛ no ɔkyena bɛsa ba ni siriba ne siriba no de na susi we kakra bi mo obani say ya na me metima mo atere mo nsa sei ye de buro betum ye nkusa bɛhye metoto buro wo nsem no like how so bibi kakra ni obi me ni bibi kakra no ya waje duro na ade ya na eduro waje duro evangelist kan evangelist wa uwa o ye de me da de buro to me nsem ayi anu buro me nsem atoto buro hwe me metimi de sone ya konsuo a me ni suo no be kasa me kasa nsuo no mere beba me kasa nya ye bejai bibi wo no bibi ho bibi na do e dey free chira kwa no aha be yes you know so obani tina na ye nim akonfo ne buya che omazan ya che omaje ye niam a che so but omo den tricks more akom eba obi so 5 minutes na ateko no ya bosom on tre ponkɔ so nche 5 minutes ebi dey etimi trom be 1 hour no da so no entrekes eno se obetima na me nya konfo ba metima bopada aye abije sɛdeɛ akom ɛwɔ me so me no bɛkasa nti omo aba omo so omo num wie ne omo wie jo ebi dey wi ebi num jo ebi num wi obi so betra se awie nsa your friend say one crate club oba wi ni nyina efiri ne so kon so ohun se comfortable ohun se wabo se be kire se bosom no wo ho ba bosom ne ba won chepo kon so eso oye no ko yes eso oye no ko na foforo ba na abosom so won de make se eye wicked ba kokra ne se konfo bi edi deep power Ghana ha ne efra no konfo akwase yeboa na akwase yeboa no na ne moti aka kye se o mesia ne tano ano emagi gold eti akwase yeboa no sori ko tano ano ko se wo ko sia moti ana ko di gold o wo tano ano an wo ne pieye wo nini no ne sano no di mirika oba ye ne ho nyina na atutwa eti wo frɛ moti ano eti mframa gibia eti mframa na ntima anye no obeduru fie no na moti ane baaye motel bed was yet you be also be show na mbeji gold ma ba wo ne pa me ma fra wa wan so was na me Cote d'Ivoire ko yedwuma nyamia otu kwaya ontumi protect wa ye nyankopon Yesu Kristo ne de onte saa o opanin me body di hey
obi yare wa ha obegye no obi body di wa kira ha obegye no obi fra ne ha obegye no na bosum ne de otukwai wonim de wona chi okay ye beba wo ma omo tutu ye gusu ye sua de ye kyerɛkyerɛ ne man omo di nuru yesu twa ne sika yentwa bibi besi a otimi yira kwan besu ye besua ho ade da anu nyina me metima kyerem ti twa obi sika ya we ye twa ne sika yentwa na no da bia meka se so obeti bosum adia ko mo ten ha bedru ho ahaba tumi wo mo che bosum. Okay, evangelist meba agombia capsules eno eni sisi ade aduro no wa otisi ya oya papa ikasa so asore gina obi de osore ensore o wa wo be ma sore kakre bia na ejem na ata abutu ono mo wo de boso kakre bia na wo soso uboa na wa pe wa tripu agu ono mo yo problem bia uhunu e wo otisi no wadura ye agombia capsules eno ye sisi ade aduro kese e ma de ne ye waste problem mo so de no wo hono mo e de ma menstrual problems mu nyina so e be free hono mo ebusi oba ma oba fe wo kompemu a utimi di agoro yie ma oba ma energy wo so anije problem bia wo fa e wo osisi mu no agombia capsules e bi o pharmacy ne chemical shops mu 0244 946525 0244 946525 na no wono makasa saso mosquito spray or say kumtuntum preko se obetena se na emwamwa be ha wo dem ho de mesrew ukoto anu ato de papa preko eno ye saso mosquito spray ene ne kwa hwenimu yi bosa obi ye wo hia odo nsafa hwenimu ti na ehua ese tum saso mosquito spray ne kwa no entesa abomode ana pebi na won soso emwa tuntum no de ombewu a na wato adre friend saso eno ne friend say kumtuntum preko enkosoro wo mo Samara Company Limited na diaba bi obabia cosmetic shop mu provision stores supermarket ahodo ni nyina kwa wo pebia to a obenya bi 0246864798 eye won number wonu mo entwetwe nkomo honam kankan yemfa nko adwabo ukwa na obi atwetwe ne hwenase uye oba ba ma mepa chow utsora no pono dware afa eniema fa moto madura ye papa a ye tu honam kankan ase ye luxury deodorant spray and body splash eno ana we here mema de storm Randwald and a legend ema huye ye ema de any obsession instant crush and mademoiselle temptation de bema fa oba fa enyina retwi na obia tie sikurum obeba nwumre no still hu ye gwesi kama ebi ewo ye cosmetic shops ahodo nyina mu dudu mu akegeti anso du Dubai wonso mutunto bebre ho ana fei open do so pomu a na ukokuma se he ya eye Prudential Plaza enhwe animu ho no a Mrs. Anochi Plaza dan no mu wo number 0240 152204 0240152204 na no makasa by muda bites enwumre ubeda die we so ba ba mu nya bo na bo no da ba bo ma bo no nyo aba no aba ba muda bites eyensa unum be boaw e ma wo ma yo sipi ube ma yo nsu sipi wo no mutoso didi sesese ni pedua no yi yare bone free ni pedua no mu e ma fi ni ne ma nyina no you free mu na hoto aba na de de ne se unum ade chia utimpa wo katanche wonum mon bibia da na kwam kama ukuba bi eton se bia wo so pe buy muda bites ana se wo be free 0557 911 946 0557 911 946 na wonim panyimfo atwetwe enkommo buy muda bites enua anawe hia mepacho we ye la show kila beula show ebia ofie ntontom agewafa kakape esisirape entatia atitinhwa hwanhwan ni nyina wo mo ne na modam ho no mo bomodia no kope la show na fa bi spray ofie ho no mo ebi kusa mo we nyina hye mase abo bia ntimi mfa na no meka obi bia ofie ho no mo la show kila beula show FDA agiatum se eye yemfa nkum wamwa ewo ye fie mu Bona Grow Limited and de abba ma ebusua ne je na fie nsuso emu adwofom fra 0246519012 0246519012 na no wono atwetwe enkommo na eno ano no bet de obetwa na otwa de papa preko eye betano casino eno na eso otwa u download no wo eye phone so a
udi ka ko na o first bet na utwa na ye Chelsea ka ama doso pu ama de atwa bi adi umpede na pe betano bet fo nhia mo anka nye kura o na nse boa papa mbe fie ne je unya mfie du ngotwe a man twa betano ibet bi terms and conditions je kakra enso so ewo na de twa to kra Jojo vodka mix Jojo bomodian man sanke bi utu anu sia te koro bugu abutu se fom ensebi wo hono a wo no ma ba no we no nya wanim nanso Jojo vodka mix de entisa wa wo kasha kawa no sia bu say yes ensa yensa Every Oak Barrels PVT Limited wo ma so ye wo amasama enkan ebi obolo hono mo osewus divine favor na afei ukoke won susu a ebuso ana se udru enkan susu a eye grandi no wo eye kotoba bi eye Les Femmes at Race Course ehon susu ukwa obenya bi ato bomodia na pensa panom Jojo frempanyimfo 0536947759 0536947759 na one mo atwetwe nkomo evangelist what ya sorry na me pacho ya starting pie Bobby wo meduma ya bob pie o pa e wo hifa ehwa meduma Ghana ba Udra Bas Junction Texas wo also ko Ghana ba okay obi person ba metimi de me number to dwa okay drop on number man chance yesan wa me pacho me number is 0243 88 45 41 0243 88 45 41 0243 88 45 problem bia how bia no wo de ba be hu nyame to me okay me mpesa me kasa afa ho but wa wo ba na be hu se urade eye adwuma yes yeda sipa se yetu yensa frɛ wo na oba na skia wi ze ende scan message akọ wesande akọ se enyaza ade no bia nti unya se wa usika yes se azade no bia metim de akyem yes me de kyem a anya hwe kura no ebi baba sa ba ro je from wa ho inde no kre de se meji a ebi a akwankyira me de be ma no me ma wa akwankyira obetima yo wo mutumi ka cho se sika na me yeso obetima di age so okoto oil bi gise Nigeria wo ye de obebo din bi oil bi enu de sa eti wo be ye wunya bi nto no afeska no evangelist ya da se kokona se Brian na faka krabi twatwe na ana evangelist akasa bekasa kakra na ye kwa no hono mados mu se waboa no hono ba yo odi konkwa mbotuo nyina aba ha eso ne ye etram de be konsuo ofia etram ko ne ye ni etram de be konsuo e nsuo be kasa so ye nsuo be kasa obo bibi odi bibi asem bibi sem etram ye be bie so mo ahwe nyina mo be ye evidence ye be hwe what you say me ya me ma won so aye bi ahwe so wo ye bi se man kire ma wo ye enye ye ba bi kire ma wo betima ye e wa ha enye duru all right we are tough evaje we skandi we bo chiri tie to kangra wa ho ka wo de kangra wa ho ende ono ni ende nyu we dem yempom awrade aduma be kangra ho ya evangelist akwada nyame no na oba ye oba yi oba review secret in magic performance bi a ye nyina no ehu a me say me kai be former radio station de kofo bi buy on the other camera no twese ani and say obi how to ha evangelist as well kai so be use ka ho we no say man 15 cedi faka obi use ka bi ya man 15 cedi no faka eti no wa me mu tricks we dey ewo mu nyina na hwe obi wo hono mo a na no na metie enro ya na metie eye oba ohema abene wa na bedwafo dwumadi kakraka wu fie ha ye obra so na papa pani oba eye dwumadi ni so no akron senamen sedo mafo loan fo ni bi papa no a ma ohema frɛ no a wo se ono so pelo ni bi na ohema frɛ se de wo kan
na friend no guy your friend I go say boa e pelo ni bi opasai to mo ko to ba bi wonu be well church opasai okaje no okay no opasai ni million 3 million why enti no ori ka say we also ma fele de amount enti no send this can de bra yes I don't you to convince you be more no so etimi send the kwa ban papa yi eno oba aduma die no so no chamafo bu no be for 10 million. Yes, ye can se tere nipa dwimo e dey yes. Ana amafo bi um kwasha brain ateki sa for hostages for the meeting for no afo mu hostages na utimi so obi sedem no shedwuma nko an na sika dey ba nko an adwenya o de ba ha ye woni nsu ehuna die audi adwe atwa fe asui enu na ekoso Ghana ayo na no wo chira so be saba che de wo ka no yes wo chira ba na me hu bia me so be de machine bisi that's right over here that's it yo okay evangelist drop number bi na fe yo me number no 0243 884541 0243 884541 0243 884541 nyame ya adoma echina sa hweyen echina niema ye beye ne wa ha no ye different kra ye pesa unhunu se sa akwan no nyina ye atro ene nada emfa ho nkowuram na bra Yesu Kristo nchai na obeboa wo obejew Ewrade Israel baby a wo hwe me wo problem bia so a efiada ye mpaibo ewo medoma efiada every Friday nyame yadoma Saturday so ye trase ni nyame medi nkomo Saturday bra oba me no bedi nkomo problem bia how bia no bra be ka kire nyame wo ho because akora nyame misi nyame anam ewa ha enti bra rabe hu nyame abasa Ewrade Israel wo Yesu dimu amen amen yeda evangelist asipapa ebusu ha na yedo si yebra na ye bia ne sa opanyin Kwasare na boy chidom se produce